меѓу новите почитувани присутни. Особена чест и задоволство ми е што денес гост на Крива Паланка и мој гост е мојот колега, началникот на општина, господин Талиси. Во оваа прилика, покрај тековните активности кои се ги имаме на планот на имплементација на проектите од прекогранична соработка на Република Македонија со Република Косово, поразговаравме за тоа кои се нашите области на интерес во текот на наредниот период. Проектните тимови од двете страни веќе разговара на оваа тема и се надеваме дека за повикот кој што е до 20 мај за поднесување на предлог концепти, односно новиот повик на прекогранична соработка на Република Македонија со Република Косово, веќе се договорени конкретни насоки и детали. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на целокупниот тим на општина Витина, на градоначалникот и на представниците од неговата општинска администрација за досегашната перспективна соработка и односот кој што го градиме и се надевам дека со оваа соработка ќе продолжиме и во наредниот период и ќе градиме локални заедници за општо добро на нашите граѓани на Крива Паланка и на општина Витина. Благодарам. Nderuar media të shkruar elektronike, jam shumë i nderuar që jam sot mikpritje të kryetorit Krivo Pallankës bashkë me bashkëpunëtor. Në vizitën e dytë në Krivo Pallankë, përndryshe është ky takimi i pas që kemi me kryetorin, duke përfshirë edhe takimet që kemi posë në Gilarën e Vitin edhe në Kumanov. Prandaj është takimi i pas që kemi me kryetorin. Duke përfshirë takimet që kemi posë në Gilan, në Vitin edhe në Kumanov. Ja proširujem соработката што имаме во Милане, Vitina и Kumanov. Kumano. Kemi një bashkëpunim të shkëlqyeshëm komuna Vitis me komunën e Krivo Pallankës. Имаме прекрасна соработка заедно со општина Крива Паланка. Ju falenderoj bashkëpunimit edhe udhëheqjes të mirë kryetorit И ви благодарам многу за на башкëpunëtor, edhe bashkëpunimit të вашата shkëlqyeshëm që kemi me neve edhe me Bashkimin Evropian. за вашата соработка и да пошириме соработката што ја имаме заедно и со Европската унија. Edhe për implementimin e projektit Cross Borderit, bashkëpunimin me përfitor dhe projektet të И за tjera. продолжување на проектите што ги имаме прекограничните проекти што ги имаме заедно. Unë sot isha në vizitë edhe poshtë një ekzekutiv në implementim të shkëlqyeshëm të projektit bashkëpunimit me përfitor. Poshtë një implementim të projektit shumë i mirë. Благодарам на Добра имплементација проекта Cross Border за имплементацијата на прекограничните проекти. Ne po bëjmë plume, po bashkëpunojmë edhe sot grupet punuese, dy komunat edhe për projektin e ri. Да ја прошириме и се надевам дека ќе ја прошириме нашата соработка за нови проекти. Ne do të konkurrojmë bashkë me komunën e Krivo Pallankës në projektin e ri, projektet e tjera. Ќе конкурираме заедно со општина Крива Паланка за нови проекти Edhe të përfundojmë këto projekte që kemi nisë, и да ги завршиме проектите што ги имаме започнато edhe të vazhdojmë me tjera. и ќе продолжиме со други. Qytetarët Maqedonisë dhe kryetorit dëshirova në namën time, në namën të institucionit të Vitis Pjaroj zgjedhjen e presidentit të shtetit. Тани не ќе се Ja urova zgjedhjen e presidentit të shtetit. Maqedonisë. Честите изборот на новиот председател на Република Македонија. Dhe i dëshiroj shumë sukses edhe në talmën ashtu që është kohë e tani. И му посакала успехи понатаму. Еве, од моје лично име, благодарам за честитките односно новиот председател на Република Северна Македонија. Се надевам дека со она што покажавме, докажавме дека можеме да градиме заедничка перспектива на Балканот, од едно нестабилно подрачје, Македонија заедно со останатите држави во регионот ќе градиме европска перспектива и стабилност на сите нас. Patjetër.